tātou uma i lona alofa, ma lona ngalei, whaasoa mai pe ia so uma o le tātou molanga. Ia whaatalofa atu le pe ia maulungo si o tātou watunu, mau mele nei whaasara launga, i Samoa nei, ia tainane le tāpua i mau mai i Samoa ia tunu mamao. O le tātou porkalame whaapopo fo i nei, ia o le whafolo le whala ma le autustala. Whaatalofa atu ai Samoa, iau pa ia mau mamalu masani, whaaletala le lei, whale atunu utainane mamalu whale malo. Ia o le mātou saufa inga le nei tai au, ia usisi le mai i fionga i whaipule, e to whae le ingoa matua ia ale bena ale, e fionga ia leo te laki, ia o le to whae ia masina lupe, makesi masina lupe. Ua whae wa wina le tātou polkalamina nei aso ia ono o le whae wa wina lava o le tātou talanoanga, ma le pa ia ma le mamalu maulunga o le autustala Samoa. Ia, mātou whaatara whatu, tātou autustala le nei aso, whaaftai le atua, ia ua mbawala nei lau lau tāua tātou te whiloa iai. A tātou vau ese mai vo le lava i aso, ia ono le telefo tuatua noa, tātou whenga i ai whaaftai o leo tātou au whanga poto le tātou polkalame le nei aso. Ia, o manatu e na wholosia lava o ni mata upu o mātou langona, ia te tau na tātou talanoa iai. Tasi lava le nganga maulunga ina ia malamalama nisi o mata upu o lo tula i maisi o tātou atano. Ai maisi fo i tau pulenga o fufuanga a le vaenga whai, po le ainga o le whātua i le atua, sa ma ua tasi. Ia manisi fo i o mata upu o lo o whaasolo pea le laulau te tele, ma le fele o nisi o mata upu o lo o awhiaisi o tātou atano nei taimi. E le ngata i to tonu o le tātou malo, ia maisi fo i e kalisia, ia ma le tapo inga si tātou atano. Na manatu lea, o le amomu atu peitu langa o le vaenga whai, o le a talo le fono whapitoa, a le ainga o le whatuatua i le atua sa ma utasi, ma le motu tele i sala whai i le aso utasi, o perila, i le masina fau. O le nei fontanga ua autasi iai le vaenga whai ina ia maulea banoa, e wala au whapitoa ai se whelo inga ma le motu tele i sala whai, e pei o le whelo inga sa whai i tu mua nei, i le stona ina mawai atu nei. A moe lava ia ma tau pulenga ina ia maua banoa, e whelo iai ma tala noa i fo i ua vaise unga talu mai le i uai o le whainga whiriwhiringa. Ia ato ai fo i mamata upu, o tula i mai le vaenga whai. Male i unga fono wo iai le fono tanga whapitoa wha le tausanga. Ia umanatuai o le a whaia le whelo inga whapitoa i le aso sultasi o Aprila, le a whaia le a pito pisanga i sale lolonga. Tasi lava le no whanga o le a wha mautu wai, ia ono tūlanga ina ia maua fo i le a vanoa o sala whai atoa, e whelo iai ia mawhaatino i tūlanga masani o le a inga o le whatuatua i le atua sa mo tasi. O le avanoa fo i lea, e mauai le avanoa e restala i nai a tātou sui uma, o e le inwhai lava o na le stala o loo whaasolo ai pēl tātou restala masani i le nei taimi. Ma e mauai fo i le avanoa i pala poptonga, e manisi fo i o i tūtino po whe lava, ia e wheloa i eimatela noi mata upu mol vaenga whai. Lona lua, ia, o le a whaia le wheloa inga, alo ia, a le tātou komiti o tāpenanga ia ma le tātou matawhale uma i le lalolangi atoa i le aso sā nei le fiafi le itu la e lima le fiafi le a maua le tātou sum whapitoa e wha mautu ina i uma tātou matawhale uma Amerika, New Zealand, Australia, Tutuila ia ono le wha malamalama ina atu o nisi o fuafuanga wo o iel tātou tāpenanga tonu lava o loto i whale o le tātou vaenga whai. Na ia tau nuu malamanuia ai fufuanga o lo whatatia o le luafe lua suono. Ia po afo inisi o fufuanga whatatia e whafua se ia mai. Ia e tali tonu i tau pena i ele tūlanga o le tā pena i ona tūlanga uma. E le whaititia le nganga whaftai ona o le ma au milmusia i le fioanga a maise le kalesia au le kalesia
asfitu tu tasi i le fionga i le taitai ao le fionga i le taitai ao le kalesia i le rolangi atoa ia pasta Willie Alaimona ona le soasoani sa tu ina mai mo le vaenga whai ia e lua se la wafe ta la mai wha leo ina ile nganga whaftai whailo leo whai mafonga tau momoli o le ainga o le whatuatua i le atua sa mawatasi ona o le neif soasoani tele whatupe ina inisi o fufuanga whatatia ai mai se lava le maota ma whanga tututonu le sa matou sa ili se le ni ai tātou se mai tūlanga o nai mata upu o lo o afia tele ai le tātou watanu o le teimini nei. Mātou manatu e te tau o na tātou whaasoa i le maftianga o lo iai le tātou whaalapuputongo malosi tau el tise. Tātou EPC. O manatu e te tau na abatu se tua lalo e ma se whautuanga. Ia i lātou o lo ngafa ma le whafoifoina o le mtanga aluenga. E mai se foi le fionga le li minista mai lātou o lo tū le foi. Ona leo toe nā masela ina ua lela i titi le maita watu. Ma ua tūla i lava i tūlanga onga onga. Sa manatu e le te tau na tātou wo iai. A le lava ua tātou la sia. A manatu le tasi le nām tā upu onga onga e te tau na tātou tā pena iai. O iai foi le maitau i le vaai atu i le tūlanga o leo wo iai tūlanga o le whaasoasoa ina o tupe. Tonu al whainga malo, ai mai se le tala a whaatau au tu o le tupe, i le leai ai o se tato supplementary. Ma ina le mātou te maitau atu. O lo o tu lai mai ai nisi o tu langa whawhita uli, ina ne i lenga whatauli maina, i se tu langa ono le whaale lawe whaafose i o le peo le pawa. E mana o mi ai nisi o tu langa e le wha moe tele il tato unforeseen. Ia ai o lea sa tau pule ina ia whaia se talo le tupe wha popo. E me whaia i o nga whatauri maina, wha lawe, wha fuse i tupu. Ono le tūlanga iai fufuanga o lea ua anga iai le tau wha foefoina o le tūlanga li teimine nei ma le fo i o le wha fitauli. Ua mātou vaia fo i lunga o penga ta whailangi, ua talanoa ina le mata upu le nei o le SOE. O se mta upu e tapunia umai fai totoa o le whafoefoina o le malo. Ai tatoa nga i whaatulanga le tūlanga le o tato iai tūlanga o wha, state of emergency. I le mātou mai tau, e le o se tūlanga whaingofie le tūlanga lea. O se tūlanga fo i whaingofie ei na claim le tūlanga o se state of emergency te tonu o se atunu. Tato malamalama umalava se ivana ngā ua iai se tūlanga onga tele. Tūlanga tau o wha, tūlanga o wha mai, tūlanga o nisi o mea tātou te le tau pulea e le o iel tātou malosi wana o le siri ese. E o iai. Ai a mai tau le tūlanga o leu wha tūlai mai iai ona o le peo le pawa. E iai ale tūlanga maa le ale ma le tūlanga wha e tete. O ale mele nei o le state of emergency. E le lei leanga. Ona iai le tūlanga onga o le whaonga e nisi. Po se whainga malo. E whaonga ai le puipuia o le whainga tonu e masani e le palemene le ave o tupe uma e pasi ma le palemene malon talo le tupe. A le a whaonga lo le pūlenga le authority wana o se vaenga. E pule sa o loto ai lava la tau le whaonga ina o tupe maua. Po tupe a mai to tonu e wha mea lofa mai. Po ni tupe to e tā pae le malo. Ini tūlanga e whaonga ai ia inga o taimi whaafose. Ma iai ona tūlanga e te tau ona mai o i o le lei le tala noanga o le melea, ai le i whaia. Ma e te tau foi na matua sa ausi le lei le tūlanga iai. E le whaapea ua tātou iai le tūlanga ua maari liu ni sve whainu mela to tele le atonu. Pa ua tātou tūla i se tūlanga ua matua onga ni manuanga po ni whaafita uli ua tūla i mai to tonu le atonu. O le whaafita uli, o le peo le pawa. Mai o se whaafita uli, e whaingo fie alo na fo ia. Pe a whai e te tau o na iai tūlanga uma o ai inga e te tau o na whai. I le whaatūlanga ana o le nei wha moe ua manatu.
tasile na mta upo tauna o yel tato fatal tanonga la sole nei o yai nisi o le maita watu I fafo wa mata o na leo ngā tusa le taitainga le paramia ma minista wa mata na o fina ngalo o minista e whaalau loa e la tau o la tau manatu a e leo si la fia e le tamaitai paramia wa mata na whaia la tau tonu a e le lo ngoa le tamaitai paramia e le me tau na whaalau loa mua mua I lalo le pulenga e tala whenga iai o le kapeneta e sau wai whaiunga uma ma o le kapeneta foi e te tau na mai iai whaiunga o ni mata upu e lauta si ai se whaiunga mautu a whai au mato mai tau wa mata na iai tūlanga wa iai nisi wa lato fola ina they make the call for the cabinet wa ua wa ia le tūlanga le nā le fono le na uma nei ua bala au e nisi o minsta o la tūla I le malo alo alala le panemia ma le sui panemia na umane la ia o tūtūla la I uma ala no nofo na le panemia ma le sui panemia e tali atu pea le mātou no nofo atu e whaau fono le foi la ua toi maita watu le teimiri nei ua call le mea ta o Commission of Inquiry ia a lele o malamalama le fionga le tamaitai panemia ia tūlanga uma ia ua mātou vai e ma le whae tete ona ua maita wina wa mata na whaiale tonu o le tangata ia mao ma o tū ia ese le popole ai le teimine nei pe lava na mātou whaiatu Samoa o le tau ave lea e le whainga malo e le o atoa le whainu mela I lalo le whaavae tauna ave lea tunu o tū a inga whaafita uri la nei e tūlai mai wa mata na le o ngā tusa ma le tūla fono wa mata na o wha le lou le manga wa mata na pule al tangata I lana me fai e o mato mai tau watu wa consider le minista o tupe le SOE ai anga I mai le minista o EPC e consider le whaingo se suenga whaapitoa in tanga luenga o le fesili o la le mea na le whai ai nā suenga ina whato a mato ufale atu I tutonu e le mena sa tauna whai o leilo ilo uma po anga luenga sa ngafa ma le whainga malo na umatu ona I loa lea o le standard ma le status o lai iai a seta me uma tongino ai talafu o a mela iai ma mea uma whapena ona I loa lola ia o ina e tauna ta oto ai tūlanga o mea o le a fuafua ma mao mo lesi se furu lua se futau sanga peita la toi oso mai leile ale nei Commission of Inquiry o ile la su ia o tūlanga na ma e manatu ai e te tau, o na awel wha mua le mele le teimine nei, first priority le malo le teimine nei, wa ai le mele ai mele pe le pawa po lale awala e taunu umai ai nisi o fufuanga. E rei whai titia le awatu le whaafitai le mtanga luenga, le nga lea o te mai tau wa tele ngā luenga le ufo ia, no wa e ua toeta tipi uma ia, la au uma ia le golf course, sa fa pefe mai o le lainga leng sau mai lalo le underground le fa le ton sui mai le laina le lunga to fa ui mai le wire a e mona e le ia se swinga a le usau swinga muni muni e tala muni muni o fa le ton wa fi ton o fa ne ton e le lever block e tira le PMU le na mai e le lever le na sifi ma mai me tai a lawam taunga manono a sifi mai fu lo soul me a to le ma le no mai tau le saunoanga le ipule o le EPC ele io o le lifespan o afine i le tai tolus furtau sanga e ola i e au noa manisi me toe whaia ia le tai afa le taimi o le poloketi le nei ia a leu wha le tonu o le fesili la aisea ma e o le talo sanga fo le na lea vatu langa u te lo le fato a se e atu nei le pule o le EPC le masalo pe fato atolu tausanga pe fata tausanga pe a tu atula faia si ma ale mele na mai ono le taimire nei ma le meo le wa faile tua inga po ai ma fuli e fa le to o le memo mua le matou tu ala lo fa tino mo mua le taimire nei fix mo mua le fa le tonu off e no mai lo le se sa ili sa ili
le mata tu lo lava le mata o le mai le mele e tupu ma le IPC te lo ele se fa fitau din fato atupu nei ai si umi fa nga solo mai pe o nei fa la tonga al malo tasi le nei fa la tonga tele tupe o lo ta vidi e ton ai se langa tongi piri mo li umale tunu ato ya o te lo la ele te tau na fa ta mala mai le luas fu tol su tau sanga talwai ona sa tau na fu ma mao taimi nei mal me le atupu le si forecast ini a fianga o la tato wo ia peita lo le wa tato wo o ne taimi o fa fi tauli tau na fai mo le o ia fa fi tauli no mai lo la ia to faile tu langa po fe ia ia tau manga e re te tau na fa ta malai le malo i le mele o le tise ma le vai o matanga luenga te tele ia le malo o le tongi tupe ia le tunu mai le te tau ona ia ni tu langa fa pea e tu lai mai pe fa pea ni tu langa fa pea ia ai e la fo tu pe le ai tu stala me o ia tatu tala noanga ile so au mato manatu e tau na fa pulpula tu langa ia o nisi o tatu mta ia o le tu langa lava le o le fisilingi ia investors mai fafo e fa o vai atu anga email tai o le tu ngai e lau le fa le tonu investors ia al mesa fa nei tau sanga o le tatu tau alanga le ma fai campaign investor come to invest to Samoa is a better place than everywhere else ia le mai tau atu nei ia fa tu la mai ma le tu langa le e tau vale nai le fa fonga mai i la to o lo fia o mai e teu fa nga luenga tupe le tunu mai wo tau tala na tau pu le ona le tau pu le wangina nei lunga le ploketi sho i tu malo le free economic zone le fa tu langa o le ploketi o le ploketi lo tu malo wo over ma le se fulu bon tupu tau sanga ta pena o le nei ala ta pena no mai tangata e ona le ploketi fa malama i tato officials ma vatu tulunga uma ta pena e o mai leso ele ai ma se me tasi wo mai o ta pena ai pe faina fai pe fa fena le ngai ngoinga a fa pe foi wo uma na vatu le tala ele yo o tato malama anga nei ploketi wo uma na fai atu le company o lo ia le to mai ma fai no mai fai fa malama fa tulanga le tu la fono e ma fai on fati no le latina peta e o mai lava le taimi nei e le a fia matangi se fa matalanga a ia inisio i la tau i te tonu o le tau pulenga ia au whenga ulenga le malo tu lau lava e to toso vai le mana na o e fatino ni ati na e fau vapea e ma waini tupe fau mo le tonu tasi le nei ana vatau o le fatu tu e le tua sa ma o tasi tupe fau e mau ai ati na e fau ngā luenga fau to mai fau mati na e mau alta mau ai ngā fau pe ona fai atu kutia o sola maso walu na le lua me e whalangolango i le tunu na le tiute ia malafonga ia na mai loleo le langolango o tatou tupe lafo mai fafo i tupa ia malu sa mo i tunu mau pau alea a se upu sesia mei to latu atu wa tatou pa uma walaloa e fato a uma nei na tau whaatulanga atu le tatou Export Authority ia o le tasi na manu lauti in tau whaina ia mo mani tupe fau whaatupu tele ina tatou o loa au inatu i fafo o le memoni muli ia o le tulanga lea i le whai ngā pāti lava le nei walu ua mato mai tauina e ia i lisi o le vaenga lea ua whaatula i ese ma le vaenga whai o le whaatuatua i le atua sa mo tasi o le lava la tau ti sauno o la tau i tono le vaenga whai ma ua mata na whaasolo le la tau campaign i le atunu o la tau o sui o tuto o tasi o le whaatuatua i le atua sa mo tasi mo le whaafonga mai a le atunu e me se le whaafonga mai a sa mo atoa o la tau ia to ono u whatea o le toa iwa foi le sa whaatotoe le matau o lo whaatari le unga si temi wabe mai ua matou tapena foi o le lua se furu lea to toi to tonu le vanga whai ua pauna o sui whatu la i ele whiwhiringa muri mo le tapena ina ise whai ngā pālota o muri mai whafo sei pe tātou te o lava i le pālota o le luafe
20 ma le ono. O nisi o fuafuanga o lo ua whatatia, o le a tatala pele a vanoa i le tolu se futasi. Sui fau, e a fia ai masui o lo i le HRPP, ia ma le toa se fulu lima. Lea sa mātou apa ia i peita, ia e leo na nau mai o lātou langona le vang whai. Mai leo toa mamau, ia ona whai alo leo le whai unga autu i am ta upu. Ia, o mātou manatu am ta upu na, e watu ai le tō whāma le whautautanga i le tātou autostala. Nei o tātou tana noa mana malama e winga i mta upu umma o lea tula i meile ngase ma lo. Ia, mai lea vai aso i lea vai aso. Ia, e mori atu whawhitai ono lo tō wafio mai mtala mai au e talatu lea vanoa, moni tātou whawhisiri. Ia, whawhitai lea vanoa i lau fionga i le te whono. Mo atu se whasili le lua se lau wafe le sa o mai le kalesia. Sa tau tārusanga i le kalesia pe sa o loto fuatia i fo le kalesia le na o mai ei le foa. Ia, sa mātou tārsanga e re ngatia o so se taimi lava e tapenai se sa iringa se lenia le kalesia a le vang whai mātou tārsanga ma le tele lava o e kalesia na whao mai e lato sosoan whao mai taimi o le mātou tua foi le nat ia mai o le kalesia lava ia asfitu tu totasi ia o le lava na longo ina mai mātou e tau pule mai le latu teini aba noa ia le lana whaatino i lo le vai aso le nei tu ina mai o le latu sosoani mo le tapenanga o le maota gan whai O foa i vai nga wha upu whai stasi leo mata upu sa la ngā fo inisi o tau sanga umawai i le tūlanga fo i lele i ta iala o pūlenga le lei ina ia wha manino fo i lele watu li poti i lumor pale mene wha matala ai o ai sa fisoasoani mai le vaenga wha upu whai fia le foa a lea fo le mawalunga e tauna o i e le foa i se vaenga wha upu whai a se sila lau tau pati wha upu whai o e peina o na tala noa ino o tūlanga ia a e pie le i whai ani a ia inga fo i le wha le tūla fono pe fo i atunu i whafo e iai le tapula e o iai le mawalunga o se lenia sa ili se vaenga wha upu whai ia po se sui whai pule sui tau vavo ina ia whai ei o na ausia tūlanga le mana o i e whaatino i fisosoani i le tāpenanga se palota. Ia, o mātou lava a inga whaatutu i le tuasa ama utasi. O ia ia ona whaavae i sa iringa se leni. E mo mua seki le paketi o le whainga palota, e po le paketi o le whainga le whale, e na mātou sa iri le iai. Pei fo i lau mta upu le sa iri e li tupe a mata mo le whainga le whale le na mātou malangai. O le tūlanga i le fōa i mai, e le aisa mātou i le lava le loto fuatia ifo, o so se kalesia, o so se tangata. E tu tala loa lava le so soani po ai lava, o le artele, o la fōre lai titi, e ta tala lava noa. Ai, o le fatu tu i le tuasa ma utasi, e le ngate na mātou maua mai, ia mea lofa mai e kalesia nei. A le fōi mātou te fōa i e kalesia. Te mi umalava e whai ele fono tele i mālua. Ave ale mātou taulanga. Ave ale mātou taulanga. Wa whānei tausanga o whai mena nā. Ave ale mātou taulanga i le whakasā. Ave ale mātou taulanga i le metotisi. Ave ale mātou taulanga i le Assembly of God. E ave ale mātou taulanga mo le asfitu tuto tasi. Taimi ai whai alatou fono whai tausanga. E mo moli la utusi whamanuia. Ia ma ave ma se leni mātou te maua. O ina, o mātou manatu langa i te le sao le kalesia le tatalo, ia ma le tapo ia, ai mai se aifo. O tangata lotu uma, o tangata sui lango lango le vānga whai. O mātou manatu ai whai tūlanga le nā. Tūlanga le nā e sao noa ia le tapu laa o meo sa iringa sele. Ia, o tasi namta upo e tele na malamalo ai ale patananga le tengo la fono lo fai ngapalot ina e fatanga me le o campaign fund ina e mafai ona fatanga me le no ai mamusu ai me yo tato fa sinonga i to fai so fai se limite te alwai oe
e fai ai lau foai awa le mese se le temile nei e te foai e fatau sanga ato ala lateral palot e to ala tu e fai au maliu mau foai e kalesia e kau mai lo o sao campaign time o pride ai e fai mal fatau sanga ato o fatanga ai o le temile palot o pride na o le menga tau tua fa wa ia pe tu langa le na le fa mam la manga o le fiutena inga o le foai mai mal foai atu matou ia o fai le matou whainga vai ka le sia te tele uma nei sfuru afe foai fai le mea lofa ia le foi la sa foai foi le matou tupe fa pena ile e ka le sia asfitu tuto tas ia ele foula o mea mamala vai o le taulanga al vaenga fa fai e o sia le whenga inga ma tulango e ka le sia o tupela ia e fo i mai e kalesia ia ma company e o mai vai nga fa fai vo ia i la tu tapena nga me se te vo wala tele palota o fe e fai ai e tu langa i se li poti vo le tu a fai ai ma fai lo ai i la tu sa fo i mai ma la fo inga ona avele e ave i o le official le stala il vai nga fa fai i le li poti fa tu sanga pe ave i tonu al parliament ia o matou aia o umana pasia matou taral tupe lusu tasi lusu lua lusu tot leta pena lusu fama lusu lima na pasi nei le AGM le vai nei e pauala le mtangaloenga le malo e ave i matou mena o le tato MCO lango le stala lo ia ile tu langa va moi ai peno to si fia elena o e kale si o le fo i le le malo man tua le portion e so sani mo vai nga fa fai e mo mai foi la matou tu pe ina le malo a tu pe umala e la lo le fa mal malunga le matou te oloa le matou si te oloa la tau na fai uma ia tu lang accounts auditing ina te polele lu mo vai fa fai mal tato AGM e ola tu se fasili ona o tu la fono le fa tu e vai fa fai po ye se ia inga la lo tu la fono na e ava no ai li poti nei fa tau sanga i tupe maua vanga fa fai a misa me donations e ave te tonu foi le ai inga foi le ia lo pulenga le la ia o lai lalo le MCO la do momento foi ta te ripoti ave ta to financial statement i le MCO o le lau fa o mai ma to lusu tasi lusu tot a pasi foi la lusu fama le lusu lima ia ona fai foi le tulanga na ke ta sela ofisili tulanga i fo o ini se kalesia o le anga e lau tou ai singa so ni mai ia ele o fatapula a o ai e tali mai talia malfifia ele o fapeo se si tu au e kalesia ia ma tou te fo ai fo ia o e kalesia na le e so ni mai fo ale o mai le tulanga o e mai fapeo se me alofa le kalesia o e sau mai lalo e kalesia ese o le mafuri le na mafuri ele ma tu pele na maua mai New Zealand ma Australia ma Amerika o kalesia ala ilo le lei e tangata lotu uma va venga inga lai fafo e fai le mato fo i malua teimio fontele fai le mato fo i le teimio o conferenci e teimio conferenci apena uma vo la isi e kalesia lai Amal mole la fionga te fono le tulanga le stock exchange ma company le free economic zone o le safatino le lo ilonga ina wa tau au ina le proposal mai company ia mo le fa fi mai tsono le tunu o le sa fai le lo ilonga mal so enga al fal tupe tonu pa tasi ai ma le International Monetary Fund ma le DFAT Australia le sa avatu ai folasia le leonga onga o tulanga o yeisa mua pe a fai talia ia fai nga fa pisinisia mai se o le toinga ia le pe au mai tonu o le lava le mea nau waila o fionga ina ia una ia pe a fai o lewa ta oto ia le iloilonga lea mal fautuanga foi e le itai o Samoa se tulanga e fai ona nga fatia ma talia se ia fai nga pisinisia ia o le tu silin nan fa no o le uta ni lipoti ai le yo mai se lipoti lo mato i tu malo o mai investors ni no ma after all these years of vamos futo sango fatati
Paualo le upu le uta umai nei. Maua sau mai lungo le tupu tono lalangi ma me uma mai fafo. Ai lei se fesira fa inga pe no mai e company nei. Isu lai se nei ma mfaina la to fa ngai. O fea la lipoti. O le a risk ma mea mai tali noa ma mai tali atu. Wai whai ngofi ana whai wha upunga na. Up till now. Lei se mea. Au tangata nei no mai. E lei whatan mea no mai lalo se kapeta pe mai wha adilo le matau. Na propose. Na issue lai sene. Na issue lai sene ma lua fe se fu. Lua fe se fu lua tau ma le teimini. O fea wo ye. Le ai ma se tali. Is that how we treat investors that wants to come and invest here? Ale, o mena le tau te manao. Mia tupe fau, tangata fau. Opportunity fau. Leo sao no mai le upu tonu ana. E le ready sa moa. So when are we gonna ready? O le no mai company fa malama il suyu mo le treasury mo le central bank amana o mia so soani. They can bring all sorts of services and expertise e fai le matau. Alan me lai, ele me fai. Ele o mana na o fai. Ale nganga le na ave wana ala na malanga i uma mene. O le manifesto al fatu tu ele tu sa mo otasi. Tu pe fo mo le tunu. O ma foi na ave ye calculation an company nei. O le tupe le ale malo e fai. Ile tau sanga pe maua. Le ai ma se me o maltemi nei. Ai ala no na wa uia. Langa o poloketi. O le poloketi na ala mai lo tu malo. Se fulu mon tupu tau sanga o te tongi le lisi. E wha atali e fau sia ingo mene. E wha apea mai tangata ne na te tongi le tupe e lise me tupu. They pay all this money all these years. Ai le ai ma se me o whaia. Le fo e pisa ne te umai mautato ele le mini ai. But the commitment was there. Ale wo mal temini se fulu mon tupu tau sanga. O a mai le proposal to tonu. E ma fai ona e fa atari se fulu mon tupu tau sanga fa to atari sa proposal le mai. A fai lo le wala le fai ni talo fai le tunu. E le ai se me fo we fai. Tato walu el me masani le pa wala. A le ma to te ngani atu. Look at the world. Ba ai le langi marta mi sanga le wa ye. Digital transformation. Network, connecting, banking system. Ma mea dan me le tate, when are we ready? Alo mai company. No, mai malalato teritonunga. They will bring the services if some more needed. E ale wo vai tulava. E ala na poloka uma mele ona leta o sa sina mala auti. E ma fua nei na tupu mene. But na vatu me black and white. Wa uma na vatu. If you wish, I will give you the study that was given in the treasury ia mal central bank. Na tau sila la ia. Tuural vaso folk. I will provide you all the necessarily information. Tok te loile tupe maua sa mo mele pe fa petu. Ia le ala vala poloka temi nei. Ala tato tari la fai. When are we going to change? Ile ta mir sanga la wo ile la lolangi temi nei. Ile la tato wala ile. Ai fa tau nu me ia na tar sanga tuai. Aton we te le se la sanga fo. Malima fo. Sosoani fo, tupe fo e mai le tunu. Ia whawela, nai mua mai ale upuna, we are not ready. So when are we ready? Lau fionga, o le iloilonga le sa whatinoina. O nisi o vaenga o lo o popoe iai le whaletupe tututonu. E le o losi ma, e le o lava tato tu la fono e pui ai le atunu o mai to inga whainga whapisinisi ia. Lea lai nau lava ina ia talia ma whaauwhi mai tutonu a o lea e le o ato tato tu la fono e pui. O le mea tonu wana na lena matu whai atu ai. E le i whaapea na o mana o loe mai lo whai lo. Na mana o mai tilo to al tato whaletupe tututonu, tato Central Bank, ma tato Treasury. I lea o ngā o le mea lea. O no mai lo leo lato. E whau le tu la fono. E batu a mai fasiri, a batu tari ma whau le mea whetau im tato. O le mafu angana na isu mo moe business license. Langa i loa i le lalo langi. O la tau le whai pisinisi mai samo. Ale ta pena tu la fono. Up till now, ele mana na o ta pena tu la fono. Ele mana na o ta lia swinga fau ia mo le tunu. E ta te whaapea i la. O le mato mau. Ele i whaapea na mana na o mai lo whai lo le ai. Look at this. Se furu lima tau sanga o whatat.
For you as a prime investor, ele mawhaina e whaatali se furu 5 tausanga, whaatali e sautarasanga se atunu. Pa wala me whai. O le safari ro le se atunu le lata mai. Ai ona o le mato whenga inga, whaile le mau i o mai asi o tū malo. Toso mai nei le manuia i Samoa. A mai le mei nei o nei le tauna wha mautu i le hap o wha aftaua inga nei le stock exchange ma le tūlanga le financial center. A whai pēno whai atu. O mana o mai company le offers whanga whale se furu 5 i le malo. E si le fia tu lepa. Nen tau whai nei isa balalo me le whai ei. O ina e o mai company o le lalolangi le stala i. Tofu le ofisa a wha pelua se lau company lua se lau ofisa i lunga ina e mai lo ia su e tusi. Ma la tau e va ia sea ngā company to tonu o tātou. I le tātou financial center ma tātou stock market. E peitai, it's hard to push le tangata i le o mana o e whaatau nu. A leo mato whai atu. Ia pa ola valalan me alo iai. A whai e lei loa, pe le aulo na tō mai. To help. Ia whawela, ia le lau tau mai nei, le whatua malanga i tu nei na walanga tau. Wa fia tau sanga. Not even respond to the investor. O a ule whenga i mele investor, lang o la tau la to ngia la mato. E ka la lisi e company ia mato. Ia, o la la utari la whai atu. Ia, nofo maalia investor o le third investment. Se fulu mon tupu tau sanga o to tongi de whanua leise me o whaia. Ona o lea, o le polo katu le maa lola i sene, batu la fono, e whai el polo keti ina ia manuia le tunu. Ia na fasiling ia lau fionga le si fo itatou whailoa inga pe a whai e tūlai atu, tūlai mai o tō i le whai ngā mālo, e whaawau ia mea ia tā au finei. O whea lai sili lau fina ngalo lau fionga push e ui lava o lea e iai ia risk factors ia, pe teu mua ma whai na ia ready sa mua ngā whatia. Ele ai se manatu e push se risk factor. Natua le ai se manatu whapena. A mai lapo a risk factor. A mai. Ia na tala noa na ia le tūlanga. E whaafo e whaitu la whono. E le whaapea au mai tangata mai whaaf. Ona o mai ala ia una i mai e le whaatu la. I will provide you e whamatalanga atoa. I will provide you e whamatalanga atoa. What is a financial center? What is a stock exchange? Ma le tupe le tunu e maua mai e tausanga. Lawa fionga, o le peanta uaia risk factors, o le sapsilingi e le Ministry of Finance, o le whaupunga whapea, ele ia se whaavaa wha le tūla whono o ngā luenga mi whai e Samoa na talia, ia kampania investors ia, lua o le tūlanga o na tūla i mai ai, e ono o mai ai ia investors fo i e whai asoli ngā tūla whono, taipe o money laundering, ia ma le tūlanga foi lele o whaatawa i ngā iloa o drugs e whiawea i ngā tupe. Ia, o le mea lana lena ko le tātou mālo. O le tūlanga tāu, o le wa e whailoa mai. O la ofesiri foi lena watu le si foi tātou press conference. O ai tonu ai whaua tūla whono. A le wa ma lele mai le aso. E whapea mai o mai lātou whau tūla whono. A o le tūlanga tāu, a le olo o pe foi ona sau no ale fionga tama tai parimia o le ala le na ile processan malo i tūlanga i o applications o company mai fafo e fia a vea ma investors ma faiati na eia o la le process talo sanga tu tato MCO a watu to kapeneta pe feu tanga i mai tu malo tai peila o la fionga masasina lo na lua ofesiri o tonu ala inele le stala ile ia company wa man to fo ile me finalist la ila lo tato MCO se foreign company o ai tonu ala le lista la company ia lewa ta ol tulanga le as full to sanga le se atina e lungo o la tolis o la las fo fuanga ye a fa ya la le talia le malo le tulanga le lewa pe le lisi al to asasina o la la me la fa ye le tulanga le Sei fatu mo mola tali mo mola upulana sa no ia e mai fafo mai fai tu la fono e so soani e fau se ingo tu la fono o fa sa onga na
ala batu lava no ya leota langa o umana ye tu la fono ta la batu langa leota ton wan tau nu yel mta upu ina u fatala no ale awala process le te sa no mai ai ona wa ya ye tato tu la fono mo man tu fo tato tu la fono mo o tato citizenship act o man fata tia tato la fono tanga sa mana family ona invest sa mo ma wa umana citizen ma me lan mena tupu le ai ma se me tupu ai sa ele se investa fa valea tu lo lava e sa we invest se me le ulona mautu tu la fono ton wa eta te pis ala ba tu lava no ala ngole o tale sa fe ngai male ya fa maru after mo le avano o le tau wane I mea I o special economic zone ele se mea fo o a fai fo isi leva na tele atulu o lalangi o manuia ai I mea ia a fa pupu lo na famtalanga o le mea whalele o le ave iai o le usoani iai I se vaenga fa pitoa o le atunu ai mai se vaenga whalele taipe o sasina ai mai se vaenga whalele tau le ini mea le ini atina ai whalele o inala te pe ave anga ia ona mpaela ia ona tupu mola ia vaenga whapela to te lo I Amerika I mea voi I deserts ai watu ai faati dai ia le umia ti tiro tu ia wa ola mai fa penala le concept o le mele o tato wo fo le mele industrial zone pe ia se va fit farm fit wono le fa tu ai le ai fa la mai vai tele ma tu vo le fa pena fo fa so le fa pitoa vai tele pa urta o fa lua ia la lisi ia mai fo mo me ia fa tau mai fa fo pa u tute racial tax be uma fa pena eu ma termine o me ana la foi fai foi el tato malo a paul mele e sa no mai ia la ulio le malia toi tu langa fa le ia le o fieta o sanga ta tial tato foreign investment act ale le ta pa wa ta foreign investors yet le tele nei samu ia le o mai fai fa lolo ai ti tilo la le value added o mo meo o fa man wianga e mau mai e mele I tai ana tele pe fa tusa I mo meo falenga o si oloa ia male ta ma meo faltan malo o le o mainga la a company la po ia e mai ele se company e o mai ai la tele tilo mo ai me o mai e to te sa no mai o company o ma ava e fia miliona le fa tu pe ele me fai lana te ia mo mala mai volta o sa mal miliona to ni mai va pe e fai mal vai bet e o foi la tato malo I mtanga luenga o lo afia e fai foi la to filinga fa le anga ia na ia I lo ai o le ai o se tu la fol o le fol na tato awai o le afa be o le o tato tiro o me ia fa la lata mai ai ia company na ia tupu maula tato atulu tau lanta tiro ia fai tu la fol awai o le faunga tu la fol o tato e fai tu la fol fu ia le fatino tu la fol e fua nga ile e poa fianga I tono tato atulu ia on fa penale ana na ia ai o lo tato lunga la ia le fa mai le red samo ia o vai lo ia mi sia na fam tala ele lo la pe fa fiana na a fua ia il to mai le ia tono tato atulu o mi pa lava matoi a fa pela e fai mai ya wa ia tau lu fa pala o le insult le mena I tato tangata le fai mai le ready samo ele sa o le tu nga fa mtalanga fa pe tu sala la fa pe mai va le pela o to I poto mato I pito le la fu ia o le sino fa mamla manga na vai foi la ia tatu tiro la ia le mena al malo sa fa terminal le fa a mata mai vai tele ia o vai tele la o industrial zone o pe o nale o lo mai o se fa ta ingana le ala o transform mai termine le termine nei foi ta sang o le merna e tauna tato tilo ai o merna o lui tau po risk ngai foi me uma ele ma faina eliminating se risk ai ma faina managing le risk pe fa fena fa tontonua me ala na tilo e ai pe fa fena fa tonto ai me faina fa pe mai le se risk overall fa ele o le lu in na fa ngai matangata
e whengai ma mea tau atia e polo, mana o atia e le tamau. O le lui o le mafau o a nisi a wala. E whai na whai, ina ia tau nuku wai pēr wha moe lea. Ia e ele toi ngā mea whale le lau o mai investors man fia piliona. A tātou le wha tontolo wha plea i wha mua lea. Ia mea lea, ia wha solo lea, ia wha pēna. Te peila mea lea tupu nei le CPI, le Citizenship by Investment lea, e wha miliona lea. Ia waila o lua festival valu lea ngā. Le ana fo ina fatu ale tula fo le o maltamine le tasi se investa o sau ya ma se wa fo a sau e la watu malmelea ya paso solo ya la ya fatala ya se o vaso le se folo le committee me un fa pena ya e o mai fo o fat ya le o mai lo a o le o le avalua le ta to tiro e a wa la wa tu sa la ta tala mal fa malam ale la ele o tau te tāla le fa malam tau te le o fa nga ana le fa nga ina le ava no le ila im fai e ta tu anga iru pain sa no ala na le tax male afo e mar custom duty me le ta fa mo ia a le ta wa tilo o ani si ava no le im fai ela o le fa ala tele le ia ta to ava no mo mai ta tu pe mo Faftai leota. Hola ngai mai. Faftai leota. Le familiona e mai investors mai fafo avele avanoa le se avanoa ai o mai si investors o mai ai ka lafu ka ko kai milion ngai le nupi fa tutu ai la to company mala to business ale la te fia tuli lo atu ele la ititim ta upule tala no ina le temi le faftai le avanoa ile sungal tai fono Siriel se fulu tau sanga o fatatali lo itu malo. Ia. Telefoi tau sanga o te alua tui sava i faiso so engol melea. O te alua tuli e tele sila fia. Leanga o te fia tuli loa le wha maoni o saunanga. O te ala tua i tau sanga na utua na ia tui i le fulu tau sanga lea. O te alu i o i le pitoa i o Mela ia fale o faatali ai pasi ai ngai o tala tu sa sina. O ngā kei loa. E maua mai elfa maoni. O ke alu lai kua i mea ia ka ia a inga ngai piko ai kua. O fesili. Ai ole tala no sau ma ule ngata ai lo walwatu pe a male 5 tau sanga taluai. O lawa si ila ko pensionga. O le vanga si ila ko pensionga. O le tupe lea mai i fanua ia. O te fia fesili atua. Po le investa le na le au mai ai tupe lea e manui ai ia tangata matutua lo tumalo tai fono pe ese fo i le na investment o tangata na e tasi le sa mato fai pa anga e ala matanga ai e to lua nei tamari na ye ona lulu le fa mamuru le si ufiu fatali ai tau ave mai tangata e to tasi le temi nei ai to lua tangata sai tangata mai Amerika ia mal tangata mai le malo Asia o inala lea upkeep mai lava tangata le mai Asia ia matolisi ia sa masani na ia e o mai lava la temini tausanga voi nei o tausanga le te nei e lai ma waifa manuianga na le te sa no mai e tufanga le tumalo o le ale fa manuianga o tangata investors ia e totoe mai lea e tau fiofi mamaua ia lo i tumalo o ani o lanto fa manuianga o maua ale ana tului mai o tupe au mai tupe more than 10 years ale se la to me o faia i nei po sa business o la to me le tau fiofi mai ai o le mea pito isili na mato fa ftai ai o le mato fenga inga na osi matangata nei ma le fa moenga e va betali le malo o swinga ia le na batu masalo le tau sanga le nei a fa longo mai upu o to fetu le malo o te matuati le o le afia le fasi sila nel palmia fasi sila central bank fasi sila le treasury o le matua i te le lava o le afianga i una te ua keep up i tangatai ono le tulang o le ua matua i tongi mai ai luma le talia o lato tarsang but look this is how they treat investors o le whaatala noa whaapelunga whaalawa i tele o le mai mōma ma le lalolangi ato i tangata o le fia investi i le mele ala le upu lewa lato e zamo le foi fa sala lau le observa le telo
o upu ma mea matautia lai e afia yo latou lagona i le puipuiga mo latou e lo foi o lai ai mataupu faa le lo ia lai ua vaai atu i ai lauagaʻi mai le mataupu agaʻi tustusiga nei ona o le mea la le te saunoa i ai le ilua. What do they get out of all the investments all these years? E leise mea. E paua le mea lai matau te maua o le manuia o le matou i tūmalo le maua le lisi. A o le whaatali le malo. Le whaatali le malo pe on sauno atu le ota. Le ai se tū la fono, le ai ma se mea laa i luma tangata nei nau nau e o mai te uwhawhenga luenga tupe examo. O te loa o le i tu ainga o taitai e te maanga whangawha. Le whamamawina o me whapea. Awa i ai le taime whasilingi ai. Ia lau sunga lela awa o whasili atu. Ua sile ia se fulu tau sanga o au mai tupe ia. Ia u whaamaunga o whiani miliona o lilingi mai i le tamau ainga o Samoa e alai tupe ia. Ia, ele o ia te au le whainu me la atua tua pe ona o whatu e tō lua tangata na amata me la mitanga. A maul mātou tōru se lau wafe, ma lua se lau lima su wafe, lima se lau lima sfulu i le tausanga. Ia, tupena Samoa na aluru le ki up le si tangata. Ai wha wau mai lapa. E le la loi for tōru whamiri ona. Ile Taru taimi nei, in whaino ua mai o mawha maunga pe a whapea 4 to 5 years. Whaftai. Pe a whaila. O lan mena la iona tuai o no tō whaasanga. Le whainga malo a le whaas. O le wa mai tonu le la uma. A o lea e pepe se mai. Ele i mawhai ona tonga fiti le tu lea i mawhai ona o mai investors. O le almen whatuai ai. O ai le kau ai. O le ala tātu o le MC o na handlinga muri nei ina ua whiwhifo le ota e tau aben tau. O le minister, o le sa minister tupe ina ua ufale le whatutu e le tusa mo utasi ia mo pola. Ma sa whono whapitoa le soa komiti a kapeneta ma la tō umane. A velo la i o le whapunga, o le AO, le official treasury ma le central bank. E whaile piti tiriti stati. Ma vai uma tulanga o susuenga tiutiri tin so tangata umane i vau. E o mai le soa le se me wo mai. Unless o mato ba ia tu nei o lau fasi sila me fia me lunga le risk o le matau. But i le respect o le wafa whenga ia yu investor ma mena avei mea, le se mea. Le se mea tasi wo mai. Los yeah, o le vang ko fai foi oko. Lau sunga leo tai e tele ioi awa lea o le na tofi o ia i lunga. E te fisosoani. O le alau tanga i iai. O le almela e tupu i lunga. Le o le i o tali atu ala si. O le li poti la sa o le Samoa observa le ena whapea mai o le IMF. Ia wala tōwi. Wati le ainga whale tonu le reputation o Samoa i li poti. Wai pe o lai e mua pe tau whale anga mai i le tūranga la. Le o wai le se li poti. Ta o le i ai se le pe on Samoa fo i le taitai. Le se li poti o mai o whapea mai e teleris ma mea whapena. Ele o justifying ele a fore ele offer le reporti po ia mea umai nga pe dan falau telia a tu i mai ala fai mai ai tu sa ora wa mai le warning ia Samoa e lau tele foi ana na foi le mea le ia wa ia ele o anga tonu le ia le fatino o le atu ai me sa ta fa pe o le IMF le fai mai li poti le wa e understand ola foi se sia tonu sa la to tiro e so songi ai le mele ai lo stulanga le wala o no winga la a fai o le ta is fiata usanga o fatali ia investors ola la wa lu fa upunga fa le tonu la ia ele o to se fetele sa mo nisi to ainga investment pe o mea ia ia wai e a foile e o mai ia investor e o mai loa fa pe me le fa le tonu atu ia tatou ona o mea ia le ai se framework
ia ma le fa pe mai ele o faina fai o le tele o le bureaucracy vale le I tongo o le fa tino o so soania ia no le tala I fa pe ta to wo yo a tu tilo le ia to no la I la langi ia vai ngale o le Caribbean ma ta mai no lai o le matua tele la vo atina ela la te fai I tonu I polo kala me fa pe ia le te fai atu nei Samoa ia pe se so sani aku nga ile tato dau Lo fiona le na yetsa lo ni le ansi. O ile stala company. le stala company uma le stala uma le MCO a mantuala esele company la esele se lo la le stala momo ia nga fa kwa am faila ia nga apply lo business license esela le mutanga luenga le ia e faia ia le business license ese MCO ria nga le stalanga la mai faina a le issuing al business license on ta faio inga tanga luenga tute So ile issue la asasina la le stala la asasina na to stock exchange. o sasina ita ilo ia fa sa mai o sasina o le land oma ele se company vale le I mean na el pawal me asasina la faina al falwa ai ya fo o company la ia mai fi fa la ko la to le fa fe ngai ngamba asasina e la telisi ai ia el falwa le sa no ela le la ma wala to a o isi la me e fa wai ia mai o me la na o mai ma company la te so sa le fa wino o atina e ia la te fo fa No fiona se tai fono ole mai tau le is. Wal what of this? Yes futa usanga. Ole na sis le is mo na tulanga na sa obsiniane le le. Ia ole sa sina e fatino. Ole o tele tau sanga o tau kisi. Ole asa tele o e kai fua mo le tulanga. Matoa mata mai le lisi le tolu, le ono se lau eka. Mo le parteni malo, iana mata mua I lava lisi, ia ma le lua se lau lima su eka, o me foi le tasi. E na alo le temi nei na ua fatu lai melo, o la fata tia uma isi lisi la iki e tasi. Ai tu fatasi uma ele leo faafe eka, le temi nei. Ia, o tulanga na le e o mal temi nei ma le ua maua le matou. Ola fesili le ato mitu. Afa pela e umane aile ai le tsala il mano. Ai o mai do investors ia claim loa ia fanua ia wa tele. Yeah, ele isi me papena ila lo matua ia inga. That will never happen. O le matou lease agreement o a mea e vai ele lisi fai. Ave fo ia inga manu ia ili tu malo manu ia la tau. A uma vo ia o la tau e tu ele. Ele aise me fa pena pe me vo le pisai a mene te wo mai company claim le fa moi moi ba wa le tu male ale o me len sa no ile ota it's a bad reputation mo tato nesa tato pe pese tau sanga uma nei e promote the mall investment bill e mai tanga te fa te fa finga luenga tupi la tari le mai ele of so soani se furu tau sanga va tad ele talia tau sanga mai ele fi talia le fi faia ono le Samoa is not ready. It's such an insult le upuna mo le tunu. Lau fiona. Ai no le stala ila lo le ngo lo fa na company. Ia alu e mai le fa mo le na. Le o le fesi. Ele o ia se me fa pena e o mal temi nei. Le o le winga lo fesi. E ma fu ai na le talia pe. Le ai ele o tulanga le na. Ele o tulanga le na. O la fa na. O tangata o le tu malo o la toe pu le ai la to wa ia to tono ele nei. Ma o malava na tu mai le tu malo o fa tu langa no le me a matai company mo la matanga. La wa ia. Ma ele na tia fo me na te yo inatu. La wo ne te mi so longa le company la tu ia la to. Ba wa le mena ma tu wa tangata no o ma tu malo ina isa ki wala mele por el temini. Ia le ma tu yo en tele tono lis. Ele il temini. Ai o su el termine poto ia mena o le amatanga we need to make sure we are secure ia la ia termine la fa solo Fesili fa mole le otsa ile special economic zone le sa le proposal le sa tu ina mai o le assessments le sa fatino ina ile central bank ina uata pa ile cabinet se ilo ilonga ile proposal le
O whapea mai e, the proposal is too good to be true. Le tūlanga fo i lea wā le au mai e lua te sima le 5 piliona le tupe le whapea e au mai. O le sa whailoa le tamaitai palemia. O le tūlanga lea, o le tau manage le tupe le e whai le tatou paketi le piliona le whafo e le malo. Ai pe a mai le lua te sima le 5 piliona lea. Whawhela o na au mai fo i le tutonu pe e pe fo inga le wishful thinking pe it's too true to be too good to be true. E so noanga wala o fionga le sa whailoa i maltamai tai pale mia i le proposal lea. Mana ia le te tato tūtilo e le proposal. A whapea o le a whaina stupe la tau whapea o fuma. Ia tonu sa o lani mea le pa whapea la le tasitau sanga e whai ere. A o tatonu. E tere tau sanga la e pata tia mai le whainga o le project. A wai e ai fua e a whapea o atu whalenga la e whai. Ia e le possible ia le whai atoa se a mata siong se lau e ka ngā mani au mo i ngā makamrama kai au o ku mai le mele. O le tiukia ngā o le rongu ngā le al malo e le ngofa kasi ma le investor. A tilo e whai mela ia anto e whatulanga la ia o le reality o le mele e le whapela e au mai umawo i le tupe i le teimia tas. O la ea wa i mai e fua nga i le implementation la e wha solo mai wha alele wa e le role malo e whai fo i le infrastructure. A wha pia o la e mana o mea vai, mana o mea le tise, mana o mea wha lau teile ni awala. Ia o mea na e tau fo ona committee e malo e wa o sa whanga po na i tau. O lo wingala, o le wha tinonga o mea umaia. E whai fua wha pena. A tonu la mai le amatanga ia o titiro tuai it's too good to be true. Ai tano e talepe le whaatinonga ai whai au ili le matou sa whai lalo. E true wala e le whapea e le o ai e taunu unga lea. O le winga ngā au le moringa mai na me lea tu sa lau whai mai. Au atu tuto e mawhau whau ia la me e nā se miti e le mwhai ona whai. Au ia a tiro ia i le afo i le whangaso solonga mai ngā o le atina. O lai e le leia, o lai te lea ala le avanoa. Ma matua foi la o le tau incorporate ma le tātou ula whono le o le CPI, Citizenship by Investment. Ia o lona wingala. E le whapea mai rol tu pea velo el passport. La se longa tau nu mua ia le whainga o le fufuanga lea, ia na whapea lea ia o ela o lo passport la le. E whapea nā le, so se project lau. E whapea nā lo na whatontonunga ina ia whamauti loa. O lai ma whai o na manager tu ia risk ia tā ua. Ia marisi la mea lea fo isa tā ua fo enisi. Whapea approve loa o lola ia o investor sa ili mai tangata o mai langolango wala to ai lola i o tupe ia na leila i o se plot ia e te lea lava noa o mea whapea la tu ai pata sa se a whapea o lawa o man feu tanga i lei ia le malo ma kampani ia whatinonga o mea o le tiute la na malo e whaila ia tam whai e whatontonu whale ina ia manuia le project e pe ona fa moi ia. A tau ba i mela whainga maro o le si le inga le proposal lea. O le whaititia lea o le mai 5 miliona i le 5 sela wafe i mea le CPI. Tau te pushinga le mea nā pe whatu mauina le 5 miliona le e temine. Ilo e olo malama le wai ai. O lau lango ina le miliona. Tu sala o lau tau na fau le tu la fono. Fa pa mai le 5 miliona. Ile miliona. Maum ia awala a miliona lo. No nyala wa foda po le tele investors wa ele se investor to tasi e sa to ngilang miliona mo le ron passport no bai ai sa we fa sa watila ele miliona sa watila. O mela la ya la on put together ia investors fa pe ia saol tatu ta 5 milion ia ona mantua la fainga tu la fo le fo e fa ta pula ale fa o passport e mau e fu ile tu pe la ia lo winga fa pe fa ta inga
e 5 milion lai whaalu. Mawala o 5 passport la ia wa tofu le ia tangata male vanga whapena. Ole whanga solsolonga na ole o whalele o tina e whapea. Ia. Leo fiona nota. Okay, we see that with the supplementary budget. The supplementary budget. Oi. Ole ale SML to mafu angane ufailoni. Isi mafu ngawana fa pe mele fiona mitsta. Ole la ba pa ke tsimtsanga le la to paso. Isi mafu anga tula ngofela le SML le pe mtsa wan fiona tete. Le to te manati wai pe wa so watu ngalwai tulanga le ayo sa supplementary budget. Ia. O le toi ngā mea whare le wai ta tele tau alu lea ngai au mail mere. A whapea lea tau te iloa o lai whale tolu wafi mōri me whapena. Tau lana ai loa le leia ai lumatu le mea lea la atu. A whapea o le mea whale le o le emana o mia i se whasosoani al mano e top up ai me na i whatau e nea fifu. La me whai. O a lela iloa o lela ngau mai afi. Wa tauna o le van tauna iloa ka whapea o lai fuafua le le mene. O le ngana le whai o le supplementary ina ia fuafua nga ia le procurement o le whainga o afia se mea wale le se massive ngā ruenga e whai. Ina ia mawhai ai ona whatino le ngā ruenga le. A wala e sa o lai a solo leia. Ai le atu lai mai la ia whawhitau ia. O le ngala na o malai le ia le tupu whale o leo. Ai pe fōringa mai ai au o te ofo au pēwha o le whatua ai loa i masina le te andeli mele. O te ofo. O masini nei ma equipment nei. E vai mau le ia le whainga o maintenance plan le tau o nai loa. Ia lai whai mai tatu tala whaalongo ho i ai. Lai whai mai o le tele o fixed deposit ale EPC nai ai. I tola ai le pau walu lalo pau lalo le ia le afo le 2% le na fa pau ai. El malo le la o struggle. Ai au te ofola o le vave na to pa u lalo ia tupe ia pe fu atu ia o lana la to loa o lo i ele fa ti no la se maintenance wa le la le fa tai lo le o le se tupe o le va ta una fu e mamao ia le il fa ti no o me era la o lo wa la me wa struggle ai le EPC ai le struggle le SWA wa o le SWA fo o le afole o le service provider e fa mama avenga fo i tangata ia alae ele o tangisa ia le SWA i ana ia fo i role life tailo e to pilot e o le SSM ia e o le fatilonga pulenga ile lunga ile level le ala yo tu la mai se me fa pe o bela na le to fo e to la tali tu ta tiro mau e a fa pe ala wala to lo inga mau mai wa no ve mai fa e ta pena mai le supplement ta taula ngai lo o afia le ta o la fa lo supplement ya mari la ia fa e ola ya le fa to ai lo ai fo nei te mi le la wa o le wa o ka mai ia ni ia fi fo ia ma fa le o ia o le fa fita u la na le tu la mai ai le te mi ni o le o ta wa ia le tulanga le maintenance le o ai tsa lang lang o ina la le commission su o le sai o le fa inga pensa ala le yo wa pe sa lo fo ia le tonga tai vera la tanga o tu sa le la so e lima na vale lima kam ta ka ma pe fuwa ia ia tulanga ia e pe o tulanga vole batu sa no nga leota era priority na termine o priority o la mori o ko pe ole mele na le avel fautuanga ile minsta male mtanga lwenga our priority ia o la mori tu la ia se faise su ngal metonu le sa no ile o whose fault
Wa le u falongo tu ia fa pe lusu pasene len fa mai tangata le upa uele fa tau sanga talwai. A fa fele men sa we temi lusu tosu tau sanga talwai. Sa forecast e au tatu tiro temne o tu temne u to tele ia le power utility so tangata ma mea. Sa fo full men na. Le ai. A fa pe no fa tu sa ia le fa fi le na mai. Ele kai o afinga capacity service kai korsu kausan. Are we 30 years yet? Ele so something was wrong in there. The number one my feel sa vai o paul me fainga longa I kong. Who deliberately do that? Oi la tangata le lofa le tunu. O fa leanga me fainga longa. Ma le tu lo lava e tate musu e faise tala te wa fia I full tinga ino la fainga longa. But ole e matangata ole ai feel tonu I te lo e a fia tu langa ia. La le me ole a fia ia fi phone fa. A ofi te tautatu fa pele each service ai fa le ai sa fa mai it is stupid. So whose fault to look after for the money? O ita tauna fa pe mal malo o le se tupe fe maintenance ma mea le treasury a mai se so soni le malo ya mato o le lava tupe o ai la le tato tiro e so whose fault? Ya o le facility le na fa muri al termine tauna mai ni me e mori alfa aftai wala te lo o pule la nei le fato al watu to fa sola o tu atula ya o te lo ma tu atele al metau tilo ia I lumana I tu langa le fetau ia la mele na suenga ya elen suenga fofo o fia fa suenga tele ya pe al meana me al malo le pole anga wangau ale anga tu langa na le fa pole Claro, tu pinagalo, a fai esse company nós que se sabe todo o número PC. Se metal fen. E tu tala loa lava, pela me leta terno I investa inta terno ai nei. Part of the group lenta o mai, o me fa pea. Tangata en faino mai ma me te tele fa pea, service ai me fa pea. E te tauna ma fa le temi nei, a fai wa tatou lenga fatia. Wa taulana tu pe melo tu fa solar system mea. Vai solas. Service provider mai solar sa palai mele kise mo le tunu. O lona wi. A fa pe o le mafai na fa wa tatou. E ta fa lan te tala le no. Wa le wa umana ave I solar supply ai power supply. É para privatize tatou EPC. Ia. Advertise. Ia matua fo tele o te mai o la rangi na matua pe o lo ale a ia I te pe o tonga. Ana na wa ia o na e ale social responsibility al ma tam fai e pui fa le na ia o de tamata a o de tamata o me ta o na maua ai o le tamata mo tangata ia so basically e subsidize la male ia service le tau ana na subsidize o le wala la subsidize ia le se ele fati longa fa le ia ele mawai le ia mele la mi o le mo pa Se dia tu lo sunga la uli lo finangalo le san folosia. Wa se lo to silsila le tulanga le wa ia ile tonga o le kapeneta. I fu le walwal minsta e fa ia lo na ia finangalo. E au no mer sila fia te pila le mele sa no ai o lo o mafofau e faise komisi sua I le mafuanga o le sa I le mafuanga le fale tonu le tise ia ale sa ia fu tonu kapeneta o le te fifsi le tula le te mvole sa il fase la e kale fa pe o tongtongi ngai fa il tatu atina tu fatasi ma America Samoa a wale na alu mta upuna ina ua manino mai na ua maua mai tutuila le fato ai lo I tatu ina il fase la e kale fa il atina ma ai le se sila fia o le palemia na se fua le natula Ele ai se fa se la we. O lo pusa o le na. Na le si la fia el palmi o na le se fa se la we kana tala noi. Ele vo se malili yenga ave se fa se la we ka ya tutula mamanu. Le se me. O tu langa la vol for sanga le sa ave ma director o le mafli temina. O le alo tau to so mai ni tupe so so ni molato. Ya watu mtato. O fatela no nga lava na fa, fatela no ila lo ato sa, o le tina tu fatas.
ai le se me na faia o le se ngala le na mal me le te sa no mai langa ua matua mai o io le pa ia le tu ale oi no faia le ko le tu la i le kabinete mal pan me ia mana ia tele le tulanga wo ia tato paso nei ko i amalo la vai junga tu stala ai i se va inga i tono palmenel fontanga le na tona etine o se matua tulanga matua matangala ko makangala o le mesili na masia sima kongi ko lusulanga we are the facts ale kau avela wanga le malo e ko si sila ye fai olo le kor kula uma lango fol palmia bar sui palmia what a thing to do makwale mafaufawa ane mafaufawa ere ka kaunga kupung me fa pengi me ngale makke mamai il fenga malo le run e manai norchi come on say can you no palmia ko ye le palmia should resign we go back to the poll ai se io mai se fenga malo ga ia ko le e la ko ke pule le mo manga mien me ngal ke minge ke lo pa me ko ai I don't know se le palmia o le anga le u le man kaunga resign o le auto fisi so atu ai tato felo inga ai se atu tele ave ai fam sinonga e a fa pe to tsi le fia so tu la fono so li fa vai le minority gam o le fa tra no ma to foi o le pa tu langana na le di terminator mo ma to fono na solu what is the best scenario solve al mele tu ai le ta fa tali la ma to foi Ola lo quiero le yan me so kula fo ngole. Yo sa mo ku ale le temine. Ba ben me lo tu. E ko le si le commission of inquiry ele manga il pan. no pan Se ya fa sala no me le so I. O tato lo le o ngole so. Na me temi e o fa lo le mbanga il fa ngo fa yunga. Ono le o le fa fita o di matu ya. O le makuya o te pe o modi. E si lai ele o pele vai le mau me ai fere lei va le o i ka vale mau me uma ara ma ku yale la koso mai e ye lo na tu fa pe o su e mai so ni malo mai fa ele va le ti tiro me tato tonas what is the state of emergency mo sa mona o pe o power whose fault our fault o la le fault o mo state of emergency o le me tu pu no fa na tu lo a fa ma matangi o me tato te le to pu le al mele. It's our fault. So we need to fix it ourselves. le sa tu fina ngalo le mta pule sa I a o leo mo li es tasio te mata le o mai fina ngalo o komsino leo fatela no nga manisio tu stale lava yes e masalonga le la fi mai tuani ngai o inga fa porkik sa fisingi fo te ta el malo te mata pa le o no foi le fina ngalo Pia ia ni ai whainga wha porkiki ono tu sile na avele al malo la sa to sila ia Ele ai sa matou wa fi anga e tasi ngal mana. O le tusi na fai al tintiti ele ala na tusi. O ai na ave iai. Ave le al malo. Ave le AG, ave leo, ave le palemia. O ai se tangata e nofo fai se tusi. Ele ai la sa matou wa fi anga langa na fo la eu mai fa pese politiko le ai. Tu pe tu di lole matau. Tu pe le ai sa matou wa ia matau. Paua le mea o tangata o lalo o tangata lango le vai fa fai. They are well supporters of fast. Al matau puna tu. We have nothing to do with it. La voi lau tu ai mai va pena tu langa fa por kiki ia. E fa pena tu inga le nei. Tu wa ia me mo fa le tongo fa por kiki. manu le wa ile a manu le telenga masina lupe e isi ma to filo inga foi ma lau to lau te fono ma te tai le mau te le e sa ta wai pe o lau to fa le sa tu wa tu e te wa filo ai ma su pa le mia tu langa le au mai ngol to iva lai o ai se me jo fin ngalo wa le wa ma wal tatu wa no e le ya le fola tu i lumambe ia fa fo le tu ia na manino le Faftai tulanga ye pe ona mo el map so ta inga male sui pali ono au sa associate minister le mato the customer revenue pela le ma wa va so ta in le va sa fa au tai mine o
o fa pele ngas malo sa mo wala mapso tai le ngala fa mtalanga langa le sa mo mo tala le al sui pa le sa ko meta e sa uma mai toi a uma la mai toi pa sa uma mai toi fit pa o mai fa e o fa tau ni o le si men fa ni e fia mo se la so tai no mo tai ta ai o te sa o ta no e ya sa va no e mo e o mai e vai se la ta la so mo muliana na mali e le tai yo la o mai o no le toi mana o mia la vai tai toi mo se filo tulang foi lele ole lo pe nu matua e foi le o mautu mai ase se fai le la so mo muliana fai lo la tala na tu mai a ole sau ya o no mo foi lo tai ole o mai ya no fai lo le e te mo ya fa tai o ma le van o le ko la si tai ta ti to e fe so tai e ta o e pe ole ole asau matau ia vui tulanga sa ri mai iwa mo meu ngai o ngai tonu mo meu vai fa fai mo por que va penana fewa tu le ia tu ole si vai ngai ia ta milo mai ole si vai ai awa pe ia lo to fa le to fi fo le tu balo le fa kom fa le se la le sa lo fe ngai male sui par mia ia fa penale tulanga pe na ia la mai alma felo inga fole le ma ua felo inga masan lungom tanga lu sa fa pe no mo el ma so tai o fela sa so tai mo mai ile sui pa le mia le tulanga pe mo sa no te o tu ole le to ai valean a mile le wa to alto suldi ya sa o tu ma wa u le tulanga pe ona ia na fili ya o lo tu ma sau il fatto tu le cosa mo tas to telele ya ele o se ci vola vai nga fa pe oni mata u tau il mato tai tai u ma fuai o sau te o pe algo i olva sa wa lo tel tu ora me to le ya tu langa pe ona ole ufsiri mun muri la mata u pura ile pen tu dia tu e sunga ya la uli e te do fe ngai ma sui pa le mia wa le tela te ia ma ave ia fina ngalo o la uli e lo fa e tango e to so merito i vala i fa ma bopo ma le ya ma fo ya fa pelo tu i la o me to te de fa ya se na tu la o ia la vala e so tai mai ya ma fa pena le ngala fo le bona fio ma sa li lo po fe me vai ngai tu o te mile nai ole tu langa sa o lava tanga fa ia mo fa ma na mangol tau pule e tau te le mana ia me le pela o lau saunonga o mea wha por ki stava le valeni i tava le valeni o e le te tau tatou to e o wha pena por ki Samoa. We need to be honest with our political career ma le mea tu lau lava langa le mea na tupu e wha vela pele na tupu nei tangata valeina i lesi o no le mea la lea me fau a whailo o awana to fa tasi mai awana to fa yelme no na misa i tonu o mai fa fa talofa that should be stopped now lango ina ton wala le tu pol mele o fa ngutu lua male ese upu tele tai o tele talia men na tanga vai o fa me fa por ki milongia I we do not accept that ila matanga fodo mato ye a fa o mato va vai ese mai ono fa lai titi ina o mta upu nei we should stay on that o ma vana sau fatu le ai se me wa uma na fai unge a to ono o to uma wo ele te tele no tato o uma ir tato ai la se tanga fa pe tu yo ai apa mai o la to si zila tanga fa pena what kind of person he is e tu la isi me va pena e tu te lango le pane bia ai to sau te tele no mai o la tu ma va tu to i ve e fa o mai pale mia o vaenga o nga na le matou te pui ai I te mine e fa popo tuai le e fa popo tuai vai nga le a tanga pai tulanga ia o matou nei tofi foui e mo te le masani e me politiki ona eu matou tofi fo le e kalesia mo te o sawa o me fa maoni mal me ame tonu mo te o au tulanga o nisi ta valenga pe ona e sa no e porque que tá vale ela mo te tá vale au teu sa o ali meta una ye as a outra in questo fai molto vale tutte un po' mawina
Is zelf in de taal. Ia, lava mai don sai, he munta. Ele, pe lava na mātou tau whai atu. O lea mātou te whetu na i lea wala e. Se whamanino mo moto ono lea. Wai bai te minil tōn. O lai o matala i o lātou o fast. They claim fast. They write their letters on fast letterhead. They sign they are still fast. Ioi, fast coming. O tosi sila irme. Al mele matau te popo e. Se o mana whaiwhai uma. O mana pasialo i ele AGM. O uma. O ai la se si whai unga runga atu. Hatu la whono lo. E peno whaitu. E to e ti mai lau TV de si vai aso de la sauni. Ia ua whai unga to ipana. E lawa mai pela on sai. Koe kasi ala ka pesini. Le ingoa matua e nele. To whai pule o le. O le tūmaro. Ma pala te whaano ale. Tūranga wā o oe o le leo a leo te whaano pe. E so se press conference ha. E so le tūla whono le wāinga la. Ne whawhoian malo. Ua umana fola fia me ia le tūlanga whaile i le kālena le palimene. Le la ngai ai. Ua whaalau fōi ia tūla whono fōi ia le to te mana o ina ia whai suinga papasia. E whawhela le tūlanga whaile le. O le executive is an unlawful executive to you guys, to you. O no le to te whaapea mai lava. E so le tūla whono le executive. A o la tōla e tapena me tūla whono ia. Whamaka lai whaakula whongo inga ngi kula whongo pe au inga whaisu inga ia. Ona e prepare le an unlawful executive. Pamal mon. Mana ia te relo pisini. E kakoanga i luma i le tulanga pe ona lela kakowala. Well, me mau ki ngola. We're gonna go to the poll. If not very soon, the general election. O ngala, o mea uma ia le vale kongu ke mini. Ia menga wa me mo ki ngoa. We predict we're gonna dominate the vote any time from now on for the general election, not more than 30. Le fio aku kai man. So, uma swinga le uma ma kulanga mo le mangui o le pung e o me le wa fsidi maingi. It's gonna happen. Mai ele kau makeinga ngame. Ia, ngai ke ua o ke whea kua uia o lo kumaro. Ia, ke mawhangwhanga o ke whawhakai lo kumaro o lea lo whangia wa. Wa ko ke lea ku kangaka e lo whangia o lo kangaka e whikai a kia. A ko wa aipo e whainga wa o lungo le media, mai o ka ko pālo ka lai kikina whainga. Ia, o uma, e re koe sau, ia whio ie. Pa a lele mai runga kumaro. Ia, kunanga ngai papopo so talia tua le siri da taochi da rima yava wa le tatu te clean o le malo so tu la fono le fa vai o le nganga na le tan fa tu ne step down ala le ro so kula fongo ma me la fa ale la ka ko wo ya fa pe te mi fa ile me ami ton le fa mai fie me ele fou me le o malo e o minority sole bueno o ma fea ma fai ele malo sam o se malo e o minority o fe foi le kumu o le langi po le vasa pacifica o le minority pa wa kumu le o mele o malo communist malo ngai rule they rule by the strength for the limo kanga kai kulo lava pule se ala kumu ela lava ka ko walu e va pe ele o se si lava tu o aka ko wolo pusa o mea uma lai fai le kai miringi le foi e pese ai kula o mea sori kura tongo and that's the whole vision le ma ko ke manga e claim it from singonga e mai from singonga kali o mele le ma ko ki kapenga kai o ngaya la ile wa ko o ngei le ele majority van valfa ala la mai ki sorry ala ki e kwai lo fe kawi ala ba ki aisha ala fe mai we still hold the power and solid yeah mai pemfa masino mai le tunu Speaking of whamasinonga, leo mai le polo inga mai whamasinonga ina ia tau fia pe tolo po ina le whamaluina o suinga fo ileo tau ngol whaavai le na pasia la se fina ngalo lau fionga ma le vaenga i le tūlanga lea. Iko fe mai lo fsiri
Le loa mai le polo inga mai le whaamsinonga mawalunga. Ina ia tauwhia le whaamaluina o teu ngā le whaavaile sa pasi le lua vai tolu. Leise me whapea ngā. Interim order. There is. O ia le whaamsinonga le umamuni nei. Ia whapea lai su e pe whaamaoni ia le saingi le whangawhetalai. Ia ma le ao le malo. Ia let the court take its course. Beside te la tau. Ia leu le whako malmala makulanga lenga whaile le ruling talu i nei. Ka fia si fensu suang o la le me mai na ia to si la vola ia. Al kula fongo la vai. E once sangi lore fongo ve kara le tu fer. That's it. Sangi le malo. That's it. Lo na la ngone tu la fongo lunga lai lunga fa vai mal malo mal standing orders. Ai ole me tatu tele o il tatu pulo. Ang le fa solo le kauru mangol fam sinonga nei time. Tasi ala ofisili whamolmoli. E ni se malo le atunu o whaalia fina ngalo e le tūlanga le le peso o le tise. Ua sauno ai nisi whaapea si le taatia lo miliona le i whasafua ina i pele i tuwha ina i tu. Ai au mai le tupe nā le whaanganga mo le miliona. Ina ia fofo ai le whaafita uli le tise. Tu te langolango ina le... O te le i whaalongo se tangata e to tasi. Sauno al mele. I have never heard any people le tu o sa no e tu urfa manianga molato e tau fol tau poli pisi o inale na vatu ni le mato fautuanga le na vatu o su ese le ni fai mele e na mato atu ngalu atu la mena le upkeep al time le service le family ota sa tau no fai supplementary mo le mele e le supplementary la mele fa langolango e unforeseen enta to fa tali lava mel fa so me lato sanga tau mal ni tau sanga ai pe o le milion e na to sifia e tele upu matal alal mele waye e si tato vai vi po la manuio le tu la waye le milion o tatia pela le tu langa o le fina ngalo wa tele fa longo isi si fa pe mai e tu le milion ai mai mo la ka fi la milion nga sa foi nga uporu le pe pa ya se mutapa e me na fai tano nei o lasa mau na mamoli mai le atu no urto vanga fa up fai i le fa fitau le lotu la imil timile ni ya ile ale lasa mau na mamoli mai le atu no i le to vanga fa up fai le fono le fatua uma nei fa tau le fa fitau le lotu la imil o le mau fa vai na mai le atu no mo matou e fai le wala fi le mo le atu ma fai le wala fo ia umma ya fa fitau li le so mal teminu o le manu manunga mo mato lenga o le mato fainga ma lo le tula o le damage control le tau fai langa po fe ma fe nga ye o la tau vel malo a le tau pe o mato nei what can we do o la sa fo fa i lungo le malo si anga na tu ye o ai fa sorry tu la fon o le maula le na mai e fa mo le fo la mer tau ma tau si file ele la balaya nga ye tu tau fo po la tu nga a wala fo i en ta op tu langa pitu sidin tal vena tu no tu le to valde a so tu la fono e fenga malo para dia mana kapineta le to subima mano e sa foi fa uma kapineta le fa la no e ave tu te fa ta mai a fi fo le do me sai e fo e fa fi ta u le malo si te tis no to fina malo la so tu la fono foi fa ile termina il fa fita uli o tanga vai ele se men fento e fai a fai la ngal bang la vai fai ele fenta fia tu pe fa pe fai o mele le ile tu a lai la lo le yang ele fai na suel ma to manat reality o le la vai fai unga ile le ato to ai a fai o se ngal wenga ma se fai unga se fele tu fai me tau fai mo mo ale fa tau unga yo le me to ka tele lo o l'alto nga wala e fa mala malama o le sor tu la fono malo ai pena mato fai atu fai le meta no fai fo il mele o le si fai wale o fa la lo mai ana mai tanga o fa tuanga ta file tu mau tu fa tu ile tu man balan be tu alo e fa pe ai mama mo si tu tu fa tu ya tele ni man balan yo lo que ni sta ta to sala le la ta file so tu la fono fo na fo o te lei fai stu la fono va pe lei o se lei fai se fo fono va pe o te lei fai se fo fono va pe
Pa wala fufuanga na fai ole mai le lua tolu afe povi fo. Pa una la fufuanga no tapena e mai. Pa wo loe le tai lava me tu tonu le tu. Ai msalo ni fufuanga fo na tanga lunga ile. Fufuanga fo lo fa temine min staff. Ya, mori le nganga fa tele. Ya, pa ia malu ngole. Tato tu stala. Ta malo atu le sango mai. Ta malo atu fo fa siri mai e ta ua lava tato soa le pule. Manino mamala mai. Ia ai ia lava lo mato tentunga. Ia o ala yo mea. Aftai fo lo to siri mai siri o ngonga ma siri fa tupu manatu. Ma siri le lei. E se siri ta o se siri le le ia siri uma. Ai na mato to e fa manatu atu. Pa ia malu maulunga o le tatou motele i sala fai e taunu atu le tatou ainga o le fatu tu i le tua sa mo tasi i le tatou fono tele e fai la susu tasi a perila a pito pisanga i le tula iwa le tai au tatou telenoa ma fono tala i fo i mo le fa mo le lumana e mei se ngase a malo ia le utaunu i ai le tatou fai ngā malo nei fo i vai tau ia o le tatou sum i le afiafi o le sa ta alfa tatou matafale uma le lalolangi atoa Amerika, New Zealand, Australia, Amerika Samoa ia tatou telenoa i le afiafi le faatino ai nisi o fuafuanga umaea ona faatatia ua le tatou faamoemoe mo le lumana ia e momoli atu le agaga faafetaitele le maimoa mai e Samoa lenei foʻi tulao le aso ia ma le mamalu i ona tulaga faalopea Samoa malu le tala lelei malu le atunuu tainane mamalu faalemalo faafetai faafetaitele loutou maimoa mai lenei aso tainane foʻi le tapoʻiga Samoa i Samoa nei ia mai le matasaua e oso ai le la i le megasi ai lana taʻamiusaga faafetai atu le sisi le mai o faasolo pea le tatou le setala ia o loo tatala le tatou ofisa mai le taeao seʻi faaiʻuina le afiafi o lenei tula matou alolofa tele atu manu teleina faasausaga o totoe o lenei aso faasoifua e manuia